Go bayita Kisembo Padde Kisembo yawangudde n'obulwa emitwalo 26 mu lukaaga awali mutabane wa Fande noyo yafira mu kabenje oba osubira owundi okubaawo ni owa NUP Fenikans Timanyire owa NUP yafunyewo 8 mu 7 so lesi yabaddemu abantu babiri oli yafunye emitwalo 26 ono 8 mu 7 abantu beyo tibakyamuukirira bagoberera nsonga batambula nakitambula naba iwe tobona neda akalu bakakuttemu yotabaire tiwabaire mu buisaidie omanya bikonge byabaddeyo mpegano wayezo wabeyo bayaba ebikonge byabaddeyo ng'amaaso gali gati linda eyo teri suppose kubayo bikonge wali suppose kubayo bayaba district je bataawo mu Uganda boyo teri suppose kuba mu bikonge bayaba jukira NUP yabadde eri busy eri ku nsonga kati sayo nagede mu nsonga z'abalukwago bayina okubayamba NUP oyo yalemera muloko NUP anange yayemerera batukakasa oyo mwene Rubongoya ni President General Kyagulanyi Sentamu bakoba ati Besigye ni Lukwago bambega ba government bali opposition yentu but sawe no bali tukoba mbwera abantu baife babagamye ino muli tukoba zende kwenda kusima kuluna ku Olwaido ebugweri eyo member wa parliament wange gwena wagira ninfuira ku Haji Wandera Sadala yasaswire school fees owabaana bona abali bafuna bursaries mu masomero abali mu technical yalobinga ngedo bwana yafunye sereze motoka nze ndikwogera ku bindi so abantu bangi Kamara ndoza mwasimye iyo mulimo okukola bya kusubiza abantu alikola obo yenda ino boyenda katono sabuli yafuna bursaries obo bali ku senior 6 obo liwo kujja ku university obo jakola degree oba diploma basari de kaliyo oba tosobola kumutukira nonia tubenga tukutusa ku basari kyenda bana kusoma abantu bebayambye kunotuka mu senior 6 kabiri mutayira mu Asabada University akoma kukuwa baba bakuyambye kuwena wetengerere zabona nze nabona ku omuntu wano honorable Igeme yafuka MP Igeme agerera abantu gola ali rubuto goli kogera ku ya musabe sente ndo kujja okuzala ya kabiri yazala omwana Igeme agerera omwana yazala omwana Igeme yawerero paka lero luna nakobati bana iwe tosima ku aye ngole mwene go batola ku bandi misada waitu asirike ayongera ku aye bwabuwe anganze ndiko batesira yo ku bantu bandi Igeme okuyamba yamba itaidi kweyogerako musada waitu asirika Igeme nti nkoze kino era kumukoboti yogero olumirizo akati be muleke Igeme timubona anti nabo beba batikizere mu St Andrews Church bakulanga bababulirira babakoba siba walala weso mukono guno gutamana Igeme wakati tuwaba mukatoliki nabera ramana nfaza bano beba batikiza mu kanisa cyako zitwale Enoni na basa ready yabakogo eyeyizedinde